Imaynayan kashankichis alliyanchu kusisqallachu wayqikuna panaykuna noqa sutimi Valentín Cruz Turpo kunan rato ñawinchaysakichis kay Diospaq simin qillqamanta wayqikuna panaykuna yachaysunchis el sacramento del bautismo manta yachaysunchis chay wawachakunata bautizasunmanchis manachus anchimanta rimayusakichis noqa wayqikuna panaykuna uyarimusunchis ñawinchasunchis kushka taytanchispaq siminta ch'uyanchasunchis wayqikuna panaykuna maykunapin riki taririsunchis kay Bibliapi Diospaq simin qillqapi chayta yachaysunchis ñawinchasunchis primero tariki kay qillqa kashan Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 anchaypi kashan wayqikuna panaykuna chayta qhawayusunchis ñawinchasunchis kushka hish wasimichanchis ñawinchaysunchis a ver hish wasimichanchis qhawayriychis llapa runakunata qatiqniyman tukuchimuychis qatiqniyman hagan discípulos a todas las gentes, ¿no es cierto? Llapan runakunata qatiqniyman tukuchimuychis iminatan qatikuq taytanchispaq qatikuqninman tukuchinanchis nuqanchis Jesucristo taytanchispaq qatikuqninkunamanqa nuqanchis bautizaspanchis qatikuqninman tukuchishanchis runata anchinatan ñawinchashanchis wayqikuna panaykuna pero nishami kipi llapa suyu runakunata qatikuqninman tukuchimuychin nishami llapa suyu runakunata chay llapa anchaypin kashan wayqikuna panaykuna wawakuna riki mana nuqanchis riki aqayusunmanchu wawanchisqa mana nuqaqa bautizaymanraqchu porque mana yachanraqchu nispaninchis hay veces mana yachanpuniraqchu mana puni intendinchu wawachaqa manan convertikunmanpaschu manan iñikunmanpaschu manan imatapis payqa yachanchu nispaninchis pero wayqikuna panaykuna kipi Jesús taytanchis imata niwashanchis nishawanchis riki nuqanchis taytanchispaq qatikuqninmanmi tukunanchis llapanchis riki chayta nishanki llapa suyu runakunaman riki llapa suyu runakunaman chayta qankuna umakichis hapkunakis llapa suyu chay llapa mana ninchu riki ya machu runakunallaman entendiqkunallaman riki 30 años manta bautizamuychis nishanchu mana ninchu riki Ipiqa nishan llapa suyu runakunaman chay suyukunapi kashanku machuchakunapas wawakunapas qillqikuna riki paykunatapas llapantapuni Jesucristo taytanchikman qatikuqninman tukuchimunanchis riki iminata bautizaspanchis riki iminata bautizanas kasqa yayaq churiq Santo Espíritu Santo sutinpi nispa wayqikuna panaykuna chaymanta imata ruwanayis kasqa bautizaruspanchis uyarichis chaymi bautismo católico riki padrinokunaq chaypi ruwaynin kipi kashan versículo 20 ¿ya? Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20 anchaypi kashan riki padrinokunaq riki chay ruwaynin imatan riki ahijadunkuta riki bautizarachinku riki wawachata riki chaymanta imatan ruwananku nuqanchis ninchis riki educar cristianamente nispa castilla rimaypi ninchis educar cristianamente allinya chay Jesucristo taytanchispuni niwashanchis imatachus nuqanchis ruwananchis kuraqkuna chay wawachakunaq allinta wiñanankupaq wayqikuna panaykunaman imatan taytanchis kamachawranchis de los mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia, chaykunata nuqanchis yachachinanchis allin runa kanankupaq allinta wiñanankupaq iñininkupi mana riki chaymi riki ninchis castilla rimaypi educar cristianamente educar en su fe nispa ninchis riki castilla rimaypi anchinata nuqanchis allinta nuqanchis ruwananchis wayqikunapi yachachinanchis wawanchikkunata chayrayku huk textomanñataq kunan qaykuyusunchis wawachakunata bautizayta atinmanchus manachus chayta qhawayusunchis kaypi kashan Hechos de los Apóstoles versículo 16 31 hasta 33 chaypi qhawayusunchis allinta pun ñawinchista kicharispa ningrinchista kicharispa uyarisunchis porque hay veces confundikunmanmi hinaspa riki engañachikusunman chaymi mana allinchu kashan kunan p'unchaykuna ñawinchamusakichis kasqachallanta riki mana nuqanchis riki nasunmanchu q'aqasunmanchu riki Biblia católica chaywanmi riki respaldashanchis castellano rimaypi riki quichuapiqa yanapachikusallanchis pishichata riki chaypi riki apostolkuna nishan aqnata riki Señor Jesucristopi iñi qispisqan kanki qispisqan kanki kuraqman rimapayashan wayk'ukuna panaykuna killaq mana wawata rikushansiraqchu qispisqan kanki nispa nishawanchis kuraqkunata ya qampas wasikipi kaqkunapas imatan chay nuqanchista niwashanchis wasinchispi pikunan kashan abueluchanchis mamtachanchis riki sullk'awayqchanchikuna wawachakuna qhulla wawachakuna nasimuqchakuna llapan wasinchispiqa kashan riki qampas wasikipi kaqkunapas riki qispisqan kanki iñinkichus chayqa iñinanchismi chayqa riki mana riki wawachakunaqa iñinmanraqchu riki entonces chaypi rikushanchis wayqikuna kuraq iñininwanqa qhispikuyta atinmanmi wawachapas riki a ver versículo 32 ñawinchasunchis chaymantataq Señorpas siminta payman willarqanku riki evangeliota o sea musuq willakuyta payman wach'iriranku riki rimariranku willariranku kaypi evangeliota nisunmancha nishallanqa riki wasinpi llapan
llapan kajkunamanwan riki acaso nincho kipeqa wawachakunaqa punsharami wawachakunataqa mana entendinmanchu karan para qué yanuya ninchu mana riki manañan wawachakunaqa ninchu kuraqkunalla riki uyarranku imus willakuyta nishanchu mana nisham riki evangeliota pikunan uyarisqaku qawaris wasinpi llapan kajkunamanwan riki manwan es llapankuman riki llapankuman mana riki kuraqllamanchu mana entendiqllamanchu sino llapan riki versículo 33 ñawinchasunchis hinaqtiymi carceleroqa chay kikin tutapacha paykunata puchaykuspa irinkuta maydirqan hinaspan ya uyariskunan hinaspan payqa bautizachikurqan llapan familiantiwan aha riki tal runch walkunapa ninkuna bautismanta rimashansi riki wawacha bautizakunanmanta imatan kipi nishan pikunan riki bautizachikusqa kipi mana riki sapallanchu chay kuraq runallachu bautizachikusqa nishami hinaspa payqa bautizachikurqan llapan familianpiwan llapan familianpiwan familianchispiri kashanchu wawakuna mana kashanya dos chayrayku riki qhawayushanchis apostolkunapas riki paykunapas riki bautizarankuputi riki wawachakunatapas wawachkunapas chich mana wawanchikkunata bautizachishunman entendishuncha wayqikuna naykuna riki kay videoqa ruwarikucha más que todo riki hermanunchis evangélicokuna riki paykuna pensanku huknirayta riki huknirayta por solamente es pensar ¿no? Piensa hay veces mal ya pero lo que dice la Biblia es otra cosa riki te hukme riki Biblia plan riki piensa riki uyarispa riki pastor kunat hay veces riki paykuna mana estudian mucho riki estudias paps mana comprenden mucho riki ¿por qué? Porque rojo toma hina ñawsama hina tukurapung riki chaynata sahra hay veces utilizaban chirayku riki mana rikuita atendicho Dios pa rimawas kanjista entonces chirayku riki negay punch bautismota wawanchikunaman chaymi mana allinchu kashan wayqikuna panaykuna huktawan riki ñawincha eso a ver caballos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 nisham hinan Pedroqa paykunata nirqan y matan Pedro rimashasqa primer papa de la iglesia imanaqtimi papa ninchis huk video explicamos más munaychis china kan hichwasinchanchispi entonces chayta qhawayusunchis a ver hinan Pedroqa paykunata nirqan huchaykichista saqipuspa Diosman kutrikuychis huchaykichista saqipuspa Diosman kutrikuychis riki anchinata nisha entonces riki wawacha huchanta saqirikuspa Diosman kutrikunmanchu mana riki mana entonces riki entonces kipeqa kuraqkunallapaq rimashan riki Pedro pero chaymantaqa wawakunapaq ninqa uyarinkichis qhawari ñawinchamusunchis hinaspa Jesucristo sutinpi sapankaykichis bautizakuychis Jesucristo sutinpi bautizakuychis hay veces wakin hermanos kuna chita entendinku Jesucristo tilambichu no bautizaknay nasma video chiraps explicamos kunan wawachakunallamanta rimashanchis wawachakunata bautizasuman mana nishamriki kipi Pedro hinan Jesucristo sutinpi sapankaykichis bautizakuychis bautismanta rimashanriki bautismomanta rimashanriki ya huchaykichis pampachasqa kananpaq riki bautismoqa kasqa hucha pampachanapaq yacharunchis Bibliaman hinan Santo Espíritu ati hukuyninta chaskinkichis imatan chaskisunchis bautizamunchispi Santo Espíritu ati quyninta riki ati quyninta chaskinkichis Espíritu Santo ¿dónde el Espíritu Santo riki chayta nuqanchis chaskinchis wayqikuna panaykuna kaypi ñawinchasunchis a ver 39 versículo 39 chaytaqa Señor Dios mi prometerqan qankunapaq uyariychis kaypi wawakuna hamush chaytaqa Señor Dios me prometerqan qankunapaq o sea kuraqkunapaq hinallataq churikichispaq nishan churinchiskuna ripikunata wawanchiskuna riki nuqanchikmanta hamuqkuna o sea mana kimanqa riki kipiqa referikus solamente wawallanskunamanchu nuqanchik wawallanskunamanchu sino riki de generación en generación riki o sea kay nuqa riki kashanek kunan 2021 que 2021 manta década de un siglo sigue el Señor, ¿no es cierto? Sigue dando la gracia por los siglos de los siglos. El Señor nos va a acompañar ya son expone siempre no cansa de que vaya con una panela con Rick. Eta nespaya Rick jojo pasa que mañana a ver pasa yo soy Jesús taitan está pone uyari soy rimayinta chay mate painanjes pa kay bautismo man porque Jesucristo taitan pasa Rick Monaitan paipas koteniki wawakuna asrikay musharan ni wawakuna achya musharan Jesús taitan manas Rick apostol kuna anchuri nas nisharan ni kinas imatan Jesús taitan nisharan wawakuna ta Dios man no kan Rick achuchi sumancho y chare no kan Rick negainan chicho ama bautizachicho wawakuna de sumancho a ver vamos a escuchar Mateo Evangelio de Mateo versículo 19-14 chicas Rick apostol kuna Rick kiti mana achya chancho Jesús taitan man wawakuna
Jesús taq nirqan imata Jesús nisqa uyarisunchis wayqikuna panayku wawakunaqa hinalla nuqaman hamuchun hinalla nuqaman hamuchun misaman apashankichu wawakita wawakuna ichaninkichu ya traviesunki waway manan bullatan ruwan manan misaman apaymanchu ninkichu catequesisman churashankichu parroquiaman rishanchu padreman achuyushanchu wawaki icha riki ajnallachu kashan wakichista Diosman achuyaychichis anchita Diosninchis niwashanchis Jesús taytan niwashanchis ama paykunataqa hark'aychischu ama hark'asunchu hinalla bautizakusunku wawakuna chayta nispaya kunanqa huk videopiña qhawanakusunchis rikunakusunchis wayqikuna panaykuna tuparakusunchis tupananchis patachapa wayqikuna panaykuna huk laychata qoy hinaspa comparti huk runa masiykunaman llapan runakunamami evangelioqa chayanan riki ama manchakunkichu riki kayqa jovenma kayqa haqayma manama quechuata yachanchu nispachu mana compartiwaq llapanman comparti hinaspa riki nuqanchis evangeliota riki Diospaq simenta apayusunchis riki huk kutin kamaña